Hoćete da se osjećate kao da ste na selu, a u gradu ste. E pa dobili smo idealnu nekretninu za vas. U mirnom delu grada, okruženi zelenilom i tišinom, nalazi se porodična kuća koja nudi sve što vam je potrebno za udoban život. Prostorno dvorište, savršeno za jutarnju kafu, dečju igru i vikend roštilje. Ova kuća ima 51 kvadrat i 5 ari placa i nalazi se na Sarinoj Meći. Voda je gradska, kanalizacija isto i trofazna je struja. Unutrašnjost kuće odiše toplinom doma. Iz ovog hodnika ulazimo u kupatilo, dnevni boravak sa kuhinjom, iz kog ulazimo u još jednu spavaću sobu. Pored glavne kuće tu je još jedan pomoćni objekat, kao i boks za pse. A najlepši deo je ovo prelepo dvorište sa voćnjakom. A vi znate šta treba da uradite. Pozovite nas na broj u opisu videa ili nam pišite u inbox.